Gost emisije Sve što čini život je Violeta Konjokrat, direktorka i glavna i odgovorna urednica regionalne televizije Kraljevo, odnosno radio televizije Kraljevo i Ibarskih novosti. Violeta, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče tebi, Sanja, kao i svim gledalcima regionalne televizije Kraljevo. Znamo da kraj godine je prilika da se sumiraju rezultati. Isto tako znamo da radio televizije Kraljevo i Ibarske novosti su tokom 2013. godine uspele da većinu zacrtanih ciljeva i ostvare uprkos teškim vremenima. Pokrenute su 3 emisije. Jeste, Sanja, na moje veliko zadovoljstvo. Ja sam inače uvek bila optimista, kao i redakcija koja je ostala zajedno sa mnom kada sam 18. marta rešila da pokušam da sve nas, eto tako ako mogu da kažem, izvučem iz jednog teškog perioda koji je sada već iza nas. Pa evo, za ovih 9 meseci ono što smo mi uspeli da uradimo svi zajedno, ako tako mogu da kažem, je da postignemo nešto o čemu smo svi želeli i maštali, a to je pokretanje novih, odnosno starih emisija koje su bile na našem programu. Prvenstveno, ono što hoću sada da istaknem je da, bez obzira na te nove emisije, da se pohvalim da naš dnevnik je i dalje ubedljivo najgledaniji na ovim prostorima, tačnije u ovom regionu, kao i u gradu Kraljevu, i da tu, kao što ja volim da kažem, ne možemo više ništa da dodamo, niti oduzmemo, da izmislimo toplu vodu ne možemo. Dakle, još jednom ću podsjetiti da su naše najgledanije emisije, dnevnici, tačnije emisija danas su 17, 19 i 22 časa. Sada ono što smo svi želeli i hteli da pokrenemo je taj neki uživo program, tačnije emisije bez kojih se naravno ne može, a koje smo mi već imali na našem programu i na veliko zadovoljstvo. Poljoprivredna emisija je bila prva ta koja je pokrenuta. Nova sezona, dakle, poljoprivredne emisije, nedeljom od 10 do 12, ponedeljkom od 20 časova u repriznom terminu. Dakle, jedan kolažni serijal, izuzetno gledan, za kratko vreme postigao veliki uspeh i to sve zahvaljujući našim dragim kolegama. Ja ću ih ovom prilikom pozdraviti i pomenuti. To su Goran Domanović i Dragan Gavrilović, tačnije novinar Goran Domanović i snimatelj i montažer Dragan Gavrilović. Oni nam dolaze iz Trstenika, dakle ljudi već uveliko u ovom poslu, iskusni novinari, snimatelji, jedna velika redakcija koja se upravo formira, ali to ćemo govoriti nešto kasnije u našim planovima. Dakle, ovo je poljoprivredna emisija koja je naišla na veliki odjek i veliku gledanost, a to pokazuju i uključenja telefonom koja ovde imamo nedeljom od 10 do 12 časova. Televizija Kraljevo u 2014. ima puno planova, prvenstveno na proširenju gledanosti i onome čemu stremimo, a to je ono što će se prvo dogoditi. I ja moram da kažem da mi inače već od 1. decembra, ali ćemo to zvanično uraditi u januaru, smo otvorili dopisništvo televizije Kraljevo u Trsteniku. Upravo naše kolege Goran Domanović i Dragan Gavrilović su iz Trstenika i zahvaljujući njima, inače u prostorijama u centru Trstenika, u prostorijama gde se nekada nalazio bivši RTS, sada se nalaze, dakle, prostorije regionalne televizije Kraljevo. To je jedan veliki uspeh, ja moram da kažem, u ovim teškim vremenima. I ova ekipa će pratiti taj, ako tako mogu da kažem, moravički deo od Trstenika, Kruševca, Vrnjačke Banje i sve onoga što se tamo bude dešavalo, što u političkom, što u poljoprivrednom, privrednom i ostalom smislu. Ono što još planiramo za 2014. je praćenje Vrnjačke Banje u smislu većeg izveštavanja sa ovog područja. Moje veliko zadovoljstvo, ono što ovom prilikom takođe želim da najavim, je proširenje signala televizije Kraljevo, regionalne televizije Kraljevo na Novi Pazar. Tačnije, ja ovom prilikom neću otkriti koja će to kablovska televizija biti, ali u 2014. moći će da nas putem jedne kablovske televizije gledaju i u Novom Pazaru, Tutinu, Raški i tom kraju. Dakle, planova ima još, ali nećemo naravno, Sanja, da otkrivamo. Biće tu još i nekih novih emisija i još jedna zanimljiva informacija da u 2014. planiramo signal televizije Kraljevo proširimo na celu Srbiju putem IPTV-a. Eto, mislim da je za sada to sasvim dovoljno.